Razgovaraju dve komšinice. Nadam se da ćete prodati tog vašeg psa. Moja ćerka jučer nije mogla završiti čas pevanja jer je vaš pas zavijao. Oprostite, gospođo, ali vaša ćerka je prva počela. Pričaju tata i sin, kaže sin. Tata, moramo prodati mamu, a otac će. Što? Pa ja više nisam dete, ti više ne vodiš ljubav, zašto da je hranimo za komšiju? Čovjek počne da se tušira čim je njegova žena završila, kad neko zazvoni na vrata. Nakon nekoliko trenutaka prepiranja oko toga ko će otvoriti, žena popusti, brzo se uvije u peškir i strči niz stepenice. Na vratima ugleda komšiju. Pre nego bilo što progovori, komšija joj reče: daću ti 800 eura ako skineš taj peškir. Nakon kratkog razmišljanja, žena skinu peškir i stade pred komšiju. Ovaj joj odmah dade 800 eura i ode. Zbunjena, ali i uzbuđena zbog iznenadne sreće koja ju je snašla, žena se vrati mužu u kupatilo, a ovaj je upita: ko je to bio? Naš prvi komšija, odgovori ona. Sjajno, reče muž, je li ti rekao nešto o tome kad će mi vratiti 800 eura? Sused dođe kod suseda da mu čestita praznike. Na vratima kaže: poštovani susede, želim vam sve ono što vi želite meni. Sused ga ljutito pogleda, vikne da vas nije sram i zalupi mu vrata pred nosom. Komšija, kako ste se usudili da spavate sa mojom ženom? Samo sam hteo da vidim koja je razlika između moje i tvoje. Pa bolan, to sam ti i ja mogao reći. Seljak Ivan uđe u gostionicu i sjedne kraj susjeda Marka. Slušaj, Marko, je li koja od tvojih krava puši? Ne. Onda ti štala gori? Kad dođu gosti, otac uvijek pošalje sina Ivana u podrum po nekoliko boca vina. I ovaj put je bilo tako, ali Ivan se vrati praznih ruku. Što je sad to? Je li nestalo vina? Upita ga otac. Ivan odgovori: nije, susjedi su zazidali rupu. Susjeda, jeste li jučer čuli svađu kod Bogdana? Naravno, lupalo je cijelu noć. Što su imali? On je u erotski časopis dao oglas da traži ženu koja bi se s njim igrala razne igrice, a na oglas se javila njegova žena. Hvali se sretna mama svojim komšijama. Znate, moj sin ide na časove engleskog, francuskog i trigonometrije. Ma nemojte. Da, sine, kaži tetama nešto na trigonometrijskom. Žena je pohađala satove pjevanja, a kod kuće je vježbala i tada je njen muž uvijek stajao na balkonu. Zašto uvijek stojiš na balkonu kad pjevam? Upita ga. Zato da susjedi ne misle da te tučem. Susjeda posjeti susjedu i izdere se. Vaš mali mi je jučer rekao stara koza, a susjeda odmah izgrdi sina. Perica, koliko puta sam ti već rekla da ljude ne smiješ suditi po njihovom izgledu. S kim se tvoja žena jučer tako svađala? Bila je toliko glasna da smo je svi susjedi čuli. Ah, to, pas je nije htio slušati. Jadna životinja,
Čuli smo kako mu je zaprijetila da će mu uzeti ključ od kućnih vrata. Smeh je najbolja terapija, a ovdje je recept besplatan. Klikni, pretplati se i uzimaj svoju dozu kad god poželiš. Dok se vraćaju s posjeta kod susjeda, kaže gospođa Marić svom mužu: jesi li vidio, naš posjet je babićima dobro došao. Kad smo došli, bili su loše volje, a kad smo odlazili, bili su vidno zadovoljni. Tri susjede na ulici ogovaraju svoje muževe. Prva kaže: moj je dlakav kao medvjed. Druga kaže: moj je snažan kao konj. Treća doda: i moj je neka vrsta životinje. Novom prodajnom zastupniku uspjelo je prikupiti ogromno narudžbi, pa ga direktor pozove kod sebe. Otkrijte mi tajnu, kako vam je to uspjelo? Ah, nije vrijedno spomena, skroman je uspješni. Kad mi domaćica otvori vrata, kažem joj: htio bih vam predstaviti senzacionalan proizvod, ali vaša susjeda je rekla da si ga ne možete priuštiti. Ivan dođe kod susjeda i kaže: Marko, možeš li mi dati jednu svoju fotografiju? Ja da tebi dam sliku, što će ti to za Boga? Ja ništa. Učiteljica mog malog je u školi rekla da donesu neku fotografiju koju će zalijepiti na oglasnu ploču, gdje će biti opisane najveće svjetske prirodne katastrofe. O, Marice, jeste li možda bolesni? Dopodne vam je došao doktor, a popodne još i sveštenik. Draga susedo, ja gledam kako kod vas dolaze oficiri i vojnici, pa vas ne pitam da li je možda u vašem stanu izbio rat. Marko se hvali pred susjedom. Jučer smo dobili novog psa. Shvatio sam da me nanjuši već na kilometar daleko. Što kažeš na to? Ovaj kaže: mislim da bi se trebao dobro okupati. Dvoje susjeda razgovaraju i prvi se pohvali: uskoro ćemo živjeti u ljepšem okruženju. Drugi kaže: a mi u mirnijem okruženju. Aha, znači i vi ćete se preseliti? Ne, mi ostajemo ovdje. Jedan čuveni, poznati, slavni doktor podigao grandioznu i modernu kuću. Na susjednom placu isto to je radio jedan ciganin, ali kudikamo skromnije. Jednog dana po završetku gradnje stoji ciga i posmatra obe kuće, pa kaže: ciga, lepa ti ova kuća, doktore. Šteta što će postigne manju cenu od moje. Doktor: ne pričajte gluposti, to je nemoguće. Ciga: kako bre, nije moguće. Ja kada budem prodavao će svima pričam kako će im biti prvi komšija ugledni doktor. A šta će bre ti pričaš, da su ti prve komšije cige što skupljaju starog voždje? A? Dođe Mujo kući sav nervozan i odmah s vrata kaže Fati: Fato, ja više ne mogu s ovim komšijama. Fata ga pogleda i pita: šta je sad bilo, bolan? Mujo uzdahne: pa znaš one naše komšije Juriće, cijelu noć buka, lupanje, svađa, nisam oka sklopio. Fata mirno kaže: pa što im ne kažeš nešto? Mujo odmahne rukom: ma jesam, pokucao sam im sinoć na vrata u 3 ujutro. I šta su rekli? Ništa, otvorili su vrata, gledaju me zbunjeno. Ja im lijepo kažem: ljudi, jeste li normalni? Cijelu noć galama. Fata pita: i? Mujo se namršti. Kažu oni meni: ali Mujo,
pa tek je 3 ujutro. Fata se nasmije. Pa dobro i? Mujo se još više iznervira. Pa ja im kažem, baš zato ljudi spavaju u to vrijeme. Fata ga pogleda i kaže, pa jesi li im barem rekao da si ti cijelu noć bio budan? Mujo uzdahne. Jesam. I šta su rekli? Mujo slegne ramenima. Kažu, pa kad si već budan, što se ne priključiš malo veselju? I tako smo zaglavili sve do sad. Ako si došao do ovde, jasno je da voliš smeh, pa što da ne, pretplati se i nastavi da uživaš.